Udah belum ya? Eh, 73 loh. Oke lah. Kalau begitu, langsung saja kita mulai ya. Langsung new game. Kita pakai yang empty. Levelnya difficulty ini adventure. Enggak, ini terlalu mudah, terlalu gampang. Tomb Raider combat, aim assistant disable and never normal health and damage. Kayaknya yang Tomb Raider aja, yang normal-normal aja ya. Ya normal-normal aja udah. Orang pertama kali main gak usah belagu, yang normal-normal aja. Oke. What makes someone reach beyond the boundaries of human experience? To face the unknown. To face the unknown. As children we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our. Ini game 2015. But someday he explores the secret of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. The others, Jonah. they're done. No more money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a high. I'm not turning back. Ini ada harta karun kayaknya ya. You should stay here with them. Not a chance. Wait a minute. Suara kipasnya itu gak kedengeran. You're almost there. Wait till you see the new Lara. Take my hand. Oh iya loh, nggak kedengeran Pak suara kipas PS-nya. Look at that. It's amazing. Ya kita bisa kontrol nih. Nah, The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond the summit. All right. Let's take it easy here. kok kayaknya sensitivitasnya. Aduh. This wind crazy. Just need to keep moving. Jatuh mati If we tuh. don't find anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Oh, You okay? Lost rotating. I'm fine. aduh. Kalau ada event-event kayak gitu tuh kadang Are you alright? sih. Ini bagus sih. Intronya aja, prolognya aja udah bagus kayak gini. Too dangerous. Naik, I can climb out. nice. Climbable wall. Ini. Kotak. Oke. Tutorial prolog biasa. Ke kiri ya. Boleh. Okay. Now grab my hand. Got you. Shit, Lara. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. Come on.
Dapat XP. Buat apa tuh XP? Masa ada level-level gitu? Ya bisa sih. Experience. Ini flare ya? I know the long shot. But that track is getting storeroom up these mountains. Oh, I get my weapon to High City. This might be the kind of God-forsaken place I did. lah gitu doang makainya. Kalau gitu mah nggak usah dipakai ya. Kenceng banget gila anginnya. I just hope Trinity has been to it. Kenapa merindingnya sampai sini ya lu? Kan merinding juga nih. Should be enough time. We're almost at the top. Dalam, saljunya dalam. Cutscene. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel. Let's see what's up there. Feels pretty solid, but too close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open, Fall Guy. Ya, pakai itu ya. You ready? Let's do it. Oke. Rada tegang ya. Baru-baru nih. Ayo, laki-laki itu. Oh. Ayolah. Take it slow and steady. Just stay with me. Oh, shit. That's close. Udah ya, tinggal naik ya. Udah. Aduh. Apalagi nih yang runtuh nih. Runtuh. Oke. Sumpah. Kita kemana? Panjang juga tuh tali. Oh, satu. Petir. Naik. Itu tinggi banget, Pak. Sumpah. Itu dia. Jonah, we made it. I see the ruins. Oh God. I got you. Laura, can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. There. Over there. Kita ngayun berarti ya? Swing me to the other side. Okay, go. Oke. Sabar. Sekali lagi nih udah nih, harus dapet nih. Laura, I can't hold you. The rope is gripping me. Sabar, Jonah. Ayolah. Mati dong. Hah? Belum apa-apa, cok. Wait. Swing me to the other side. I can't
Ya, dikit lagi, itu dikit banget, itu dikit lagi. Nice. Poin yang pertama ya. I can't hold you! The rope is slipping! Situ lagi kan? Sabar, sabar. Aduh, dikit lagi, Pak. Hah? Masa udah mati aja sih? Come on, ayolah. Hey! Swing me the other side! I can't hold on much longer! Kayaknya kalau kita Laura! I can't hold harus benar-benar diancang-ancang deh. Oke, ini udah nih bisa nih. Ya. Harus mati dulu ya 2 kali ya, baru bisa ya. Oke. Udah kelar. Go back, Jonah! Get the shelter! Gimana larinya gimana? Gak bisa lari. Oke, tetap. Enggak. Sono depan. Prolognya sih bagus banget ya, menjanjikan banget ya. Terima kasih batu. Ayolah. Kotak. Satunya gimana? Cuma 1 ya? Oh iya, cuma 1. Sisa 1, Pak. Oh enggak deh, ada 2 itu. Ayo, naik. Hei. Aduh. Ayo, lari dong. Jatuh dong. Apa namanya sih? Blizzard tuh namanya. Oh, sebelum itu berarti London. Ada di London. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly take from it. Kok merinding sih? Hah? We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust? What is the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. Truth lies at the heart of many myths and some stories. Truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece of the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name. Trinity. An ancient violent sect designed on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Oke. Kayak harta karun juga sih.
Siapa? Laura. Laura apa Lara tadi namanya? Oke. Recorder. Oh. Siapa itu? It's me. Oh, God. I'm so sorry. What are you doing there? I saw the gutter was attacking you again. I thought you could use some company. Yes. Followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I got you. Huh? You can't be serious. The myth of the Pope is real. Dad was right. Berarti research ayahnya ya? No. Well. He was close to a great discovery. Tangible evidence of the immortal soul. Orang-orang tuh nggak percaya sama researchnya. He was a broken man. I don't want to see you end up like him. Anna, he was right. Everyone else was wrong. Orang-orang nggak percaya sama adanya Tom. Oh God, no. This is madness. Get your life straight. Go home to them. You know I can't go back there. But this session ruined your father. I saw something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Ini ibunya berarti ya? Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the kids too. Ini tuh, oh enggak, beda. Bukan. Hey, we're heading into Warsaw now. That's sure. We're close. Shifting away from the canyon just ahead. Syria berarti. Wasting time. There's nothing out here. Just keep driving. It's your money. Something isn't right. That's just local militia. You told them, didn't you? They paid better than you. Aduh. Berarti kita punya musuh di sini ya. Gara-gara si driver kasih tahu ke orang. Ujung-ujungnya si driver mati juga kan. Yang nyetir. Bisa nyangkut loh. Bisa nyangkut itu. Bisa gitu loh. Has to be here. Okay. Here we go again. About this. It was said the Prophet tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Manjat kita. Tuh.
Wah, ini sih gerakan, aduh, gerakannya bagus banget pak, gerakan si karakternya. Kalau masalah gerakan ya lebih bagus daripada Uncharted. Cuma kalau story belum tahu deh. Gerakan parkurnya gitu loh. Ada beberapa detail. Wait, ini ada jalan sini. Apa ini? Apa ini? Oke. Treasure. Oh, oke. Detail inlaid with gems. Looks Byzantine, perhaps 10th century. It's with a legend of a prophet. Kan, iya kan. Kalau ada jalan pasti ada something, Pak. Masuk. Berarti ada collectible item juga di sini ya. Udah cek. Oh, Lara namanya dong. Some kind of marker. Can't quite make out translation. This way. Prophet. This is it. Dad was right. Oke, lanjut. Udah kali itu lampu. Ada treasure lagi kah? Enggak. Kirain treasure lagi, Pak. Dad never mentioned this. Oh, tulisan-tulisan. Some sort of marker. This isn't in the script, but I can't quite make it out. Ini apa? He led his followers through the desert to the Siapa, oasis. siapa itu, Pak? Kayaknya jalan kita ke sana, tapi ntar dulu. Ada sesuatu. Siapa itu yang sana? They're off the tomb. I've got to find it for them. Oke, siapa itu tadi barusan? Kesini kayaknya. Oh iya kan, benar. Sini. Oh. Runtuh kan? This is secret entrance. Oh enggak. Buset, lembek banget batunya, halo. Lembek amat itu batu. Wow. It's amazing. Only Dad could have seen this. Keren sih, keren. Ya untuk awalan keren. Kita harus kemana? Oh, di atas sini. Oh, bisa double jump kayak gitu. Oke. No. Ada suara heli itu, mohon maaf. They're already here. Got to get inside. Ayolah. Jatuh. Lah, kok nggak mau nge-grab dia? Hah? Dia nggak mau nge-grab ke itu loh, ke situ loh. Astaga. Cok. Oke, itu dia. Emang harus gitu, nggak bisa gelayutan di situ, apa grab di pinggiran batunya. Emang ada cutscene ya ternyata. Oke, sini. Oh enggak deh, kirain saya detail, emang manjatnya kayak gitu dia ya. Kirain detail kakinya gitu loh. Ternyata emang gitu manjatnya. Mas, sana ada lagi. Turun kocak. Udah, kau ngapa?
Astaga. Oke, lanjut. Oh, di atas itu. Halo. Ada vektor situ. Davi lagi. Sekolahnya udah selesai ya? Iya, aku udah libur. Jadi udah nggak sekolah lagi. The Order of Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronting Aku udah libur kan? Kamu belum libur ya emang ya? Nah, kita kemana? Halo? Mana kita? Oh, sini. Ya, masuk sini. Away through. Oh gitu, aku belum. Kamu tuh kelas 7 kan dah? Oh ya, kelas 7 sama 8 belum libur. Kelas 6 aja belum libur. Mungkin SMA juga udah libur. SMA udah libur. SMA yang kelas 12. Kelas 9 udah libur juga. Ini SD belum. Allah Akbar. Buset. Ya iya. Oke. Mau lanjut sekolah lagi? Oke, sekolah aja nggak apa-apa. Lebih baik sekolah. Lanjut sekolahnya sampai kelar. Ini zaman dulu bang, masih pada pakai pedang, pakai panah. Sekarang pakai pistol. Wait. My son, the Order of Trinity has The Bishop. word that the Prophet's followers are building a great Udah. Kalau pada mau baca di pause saja ya. Kalau pada mau baca emang siapa yang mau baca? Hei, sumpah. How to aim? Oh ini. Reloadnya kotak. Oke, ya normal lah ya. Ini jalan keluarnya ditembak ya mereka ya. Oh ini kayaknya harus nah. Ayo naik. Kemana kita? Halo, kemana kita? Ini ada something di sini. Nah. Sabar. Oke, berarti kita udah bisa manjat dong. Udah bisa naik. Nice. Oh. Oh, pencet bulat. Ayo, come on, jangan mati lagi. Ini masih tutorial. Oke. Halo, saya sudah pulang dari PTM. Oh, kok PTM ya? Oh iya, Selasa ya hari ini ya? Iya. Kamu Selasa ya kamu PTM-nya ya? Here we go. We made it, Dad. Kayaknya kita ke sini gak sih? Sini nih naik ini. Oke, gitu ya. Pakai bulat ya, pencet bulat ya. Kalau mau renang cepet.
got to find a way to get higher. Maybe I can raise the water. Gimana cara naikinnya? Oh, ini ada beginian. Oke, ayo. Terisi. Nah, ini bisa nih. Naik sini nih. Nice. Easy, kayaknya bisa ke situ deh. Nice. Wih. Bisa copot gitu. Wait, ini apa? Kalau kita ke sini, kayaknya ada sesuatu deh di sini deh. Nggak ada. Apa di balik sana ya? Ah, ini dia. Nah, ini nih, Another religious symbol. wooden cross, collectible item biasa sih. Naik. Kita ke kanan kiri, ke kiri kali. Oke. Oke. Ups. Oh, ada sense-nya kayak gitu ya. The rest inside. Oh. Kita ke sana nggak ya? Sana atau enggak? Ke sana enggak? Ke sana enggak, ya udah mau kemana lu? Ya. Oke, loncat kalau ada. Ngecok. Oke. Oh, ini ada beginian nih, Pak. Bener lu abis tuh ya. Oke. Naik lagi. Teka-teki baru. Wah, ini ada apa? My lord. Udah. Ngapain dia itu? Oh, ngisi air. Ngisi air itu ya? Pasti surut lagi airnya. Ancient coil. Nih, jangan bilang kita kedorong. Jangan kedorong dong. Jangan loh. Oke. Kayaknya kita jatuhin. Ah, ini dia. Nice. Logikanya kalau ada arus ke sana, sini, yuk. Loh, kayuan itu mana? Nah, itu dia maksudku. Harus cepet. Oh, aduh, harus cepet itu. Oke. Ulang lagi. Oke, ulang lagi ya. Oh, ampun. Ya, ulang lagi berarti. Yuk. Sebar. Ya, ke situ. Oke. Kan kita kedorong. Ya kan? Naik sini. Ke sini, naik. Nice. Itu dia. Terus kemana? Halo.
Halo, kemana ini? Sini kah? Aman, aman. Air, bawahnya air. Depannya tenggelam ya. Itu kah yang kita cari? Ini kayaknya petunjuk di tempat lain deh, menuju ke tempat lain. Kita dari Syria ini kita harus kemana. Biasanya kayak gitu. Makam. Oh iya, Tom ya, namanya juga Tom. Oh, oh. Oke. Kita belum ketahuan berarti ya? Siapa nih orang? Commander. Nggak dikasih tahu namanya. Mau dipelugin. Prophet tuh nabi berarti. Ada luka tembak. Open it. Careful. Could be extremely dangerous. Iya, ada kita di situ kan dalam. Ah, kan? Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you won't know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. It was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Lalu terus apa? No way. Kok bisa gitu, Pak? Get down! Nembak. Oke. No, susah Pak nembaknya Pak, sumpah. Licin banget. Lari. Lari terus. Oke. Terus lari terus. Buat prolog sih lumayan tegang ya dari tadi ya. Ayo. No. Ke depan. Ke depan situ. Oke, nice. Au. Sakit itu batu. Mati, kirain makatin ya. Mati. Kirain katin. Ayo dong, lari dong. Kirain vaksin, mati. Tiga likes. England. Oh, bukan di London lagi. Sumpah kok dari tadi aku merinding gitu ya. Bulu ini ya, kuduk.
What? Jonah. Jonah! Lara, There's so much to tell you. did you find the foxes too? Yes. But I was followed. What? Why who? They call themselves Trinity. They tried to Trinity. kill me. Nggak, jangan di skip lah. Your son scare me. The tomb was empty. I think they were looking for the divine source. The artifact father was after? There's more. I found this symbol in a tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here in one of Dad's books. Duh, nyari harta karun tuh ribet juga ya. The lost city of Itash said to have disappeared in Siberia sometime in the Siberia. 12th century. Legend says on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Hobbit's artifact? The same symbol. The divine source is hidden in the ruins of Itash, waiting to be found. I have to go. Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Itash. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. Teman-teman kita aja mulai nggak percaya loh. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stay still for 5 minutes, maybe you'll see that. Demi harta karun. Oh, siapa ini? Bayangannya kecil soalnya. Jonah kan tadi gede pak badannya, otomatis bayangannya juga gede. Lara! Holy shit! Ada yang ngincer bukunya juga loh. You can't stop us! Hah. Oh, berarti ada yang percaya juga berarti ya. What are we gonna do? I led them to Jonah. If the divine source was real, we've got to fight it first. Siberia it is then. Jauh loh, Siberia tuh di mana sih? Sering denger Siberia, cuma no way. Nih hah? Si Ade nge-status lagi pak. Jonah! Pantesan dari tadi ada yang apa namanya keluar masuk Jonah! If you can hear me. ada yang keluar masuk ternyata orang-orang dari sana. Pantesan ada yang keluar masuk 32 ternyata orang-orang dari situ.
Berarti ini di Siberia ya berarti ya. Athens. Ntar lu, ini komennya error atau apa ya? Apa emang nggak ada komen? Ayo, ayo. Saya bantu Kak, terima kasih loh. Dari kemarin di ini mulu status. Pengaruh banget, orang pada datang tiba-tiba kan. Ini gimana? Oh, nyari kayu dan sebagainya. Nyari kayu berarti. Ini apa? Oh iya. Oke, kayu. Udah balik lagi. Alhamdulillah. Iya, cuma kadang kan ada yang keluar masuk. Kemarin yang nyamper cuma ini kan, anak-anak 93. Apa itu tadi? Oh, butuh lagi. Kirain udah bisa ke sana. Apa ini? Fresh kill. No meat, but maybe something else I used. Kulit, leather. Oh, aduh. Skill point dapat dari mana? Halo. Ya sudah. Oh, ini dokumen, relics, resource. Halo, skill point dapat dari mana? Skill point tuh cara makainya gimana? Mana sih kita? Oh no, nggak. Oh ini ya, tadi ya. Namanya apa sih kalau badai salju itu? Blizzard ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ya sebut aja badai salju. Sekarang jam 1. Jam setengah 2. Buka puasa jam 6. Kayak bocah aja ya, nungguin buka puasa segitunya. Masih jam 9 pagi, mah kapan bukanya? By the way, kok panas ya udaranya ya? Trinity. Oke, kita buat apa ini? Oh, panah kayaknya. Ini panah nih. Oh ya, panah, Pak. Kita nggak punya ini emang pistol. Perasaan punya deh pistol deh. Oh, basecamp. Bisa. Alternatif outfit. Ini bow. Apa ini? Bisa di craft. Ya udah craft aja. Kenapa enggak? Oh, ini outfit Apex Predator. Ini apa bedanya? Shadow Runner. Oh, harus dipencet dulu. Ini kok udah kebuka semua sih outfitnya? Loh. Halo. Ya udah nggak jadi. Halo.
loading mulu. Oh ini. Ini aja kali ya. Ini bagus deh kayaknya deh. Ada apa? Kupluknya gitu. Pakai ini apa? Jaket. Ini aja deh yang tadi deh. Lebih relate sama salju. Nah, udah berarti ya. Inventory skill. Oh, ini dia skill point di sini. Brawler, head to hand combat, survivor crafting, exploration. Kayaknya ini dulu deh. Survivor dulu nggak sih? Iya, survival dulu. Apa combat ya? Thick skin, iron hide. Nggak perlu. Dodge, counter. Apa sih? Nah ini penting tuh, auto loot berarti ya kalau kita ngekill. Blood type under. Oh, udah ada DLC-nya, pantesan bajunya pada kebuka semua. Blood ties. Bahasa Inggrisku. Oke. What do we got? Bisa naik. Kok bisa? Jadi monkey begini. Mana kita? Ke depan situ kah? Oh bisa. Kok bisa? Ada box. Buka. Dapat apa itu? Semacam bulu ya. Oh. Apa itu? Apa itu? Ternyata itu musuh kita berarti ya. Yang tentara-tentara itu tadi. Serigala. Kayaknya serigala itu. Oh, kalau jalan di salju itu lebih lambat. Oke. Kok rada boring ya? Beruang, kirain serigala. Oh, kena ya? Kena tabuk tadi ya? Kayaknya kena tabuk tadi. Apa tegang banget ya? Aduh, panas, tambah panas. Jakarta panas. Lo flashback. Lara, refusing to use the door again, I see. But it's supposed this way, Dad. Come here, monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. This business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Ini ayahnya ya. You're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me the darling, you need to take this. Emang berawal dari ayahnya kan. Ayahnya yang melakukan research sama harta karun. Healing resource. Oh ini bunga. Ngapain? Need some kind of bandage. Bandage. Bunga lagi. Itu kah kotanya?
buka. Shield. Oke. Ribet. Dapat skill point lagi. Kalau skill point tuh harus di base ya. Ini gimana? Halo? Halo? Ini kemana? Masa ke sono? Yakin ke sono? Kayaknya enggak deh. Oh ini. Nah ini dari tadi. Oke. Balik lagi berarti tadi. Those mushrooms. They're death caps. They should be able to make poison. Racun. Ya. Kalau di sini racunnya pakai jamur ya. Kalau di Ghost of Tsushima kemarin pakai bunga. Ngapain dia? Ayo naik. Mana musuhnya nih? Salvage. Upgrade weapon. Oh, kayak scrap gitu berarti. Hilang. Ini game seru sih sebenarnya. Apa itu? Ntar dulu. Itu apa? Apa ini? Goa. Ada jamur lagi, ambil jamur lagi. Poison arrow, berarti langsung mati dong maksudnya. Jamur lagi. Yang nggak bosenin sih kayak gini ya. Jalan-jalan nyari barang, nyari item. Tapi kalau sekalinya perang kok tegang bener. Udahlah, nggak, level saya belum sampai situ bahasa Inggrisnya, nggak ngerti juga apa yang diomongin. Udah keluar berarti. Ayo. Oh bisa. Nah, kita ke ini apa? Kita naik sini. Bener-bener kayak monyet ya. Sumpah nih orang. Halo bang. Itu dari statusnya si ini lagi tuh, si Ade. Itu nggak jelas banget sih main apa sih. Kuruk mana sih kita? Turun. Aduh, panas banget gila. Mana? Tadi kemana? Ini. Mongol tuh berarti bahasa Cina kan ya? Balik lagi po. Ini apa? Jangan. Jangan. Kasian. Apa sih itu? Ya baca saja lah ya. Entah apa yang dijelasin sama dia. Oh doang. Gitu doang. Nggak paham juga yang disampaikan apa. Ya. Poison arrow, ammunition. Ini silent. Poison. Oke.
Craft max aja lah. Udah full 2. Udah. Equipment. Apa ini equipment? Kayaknya biar amonya lebih banyak deh itu deh. Skill. Survivor. Rapid crafting, faster crafting. Oh, enggak, ntar aja. Enemy skill knock. Itu penting XP-nya. Craft enggak perlu, ntar aja. Save. Ini penting nih, light food nih. Eye for detail. Find challenge object. Easily. Ini. Udah itu aja. Jadi kayak gimana ya? Gue ngomong jadi kaku begini sih. Hah, perasaan kemarin biasa-biasa aja deh. Kemarin ngomong lancar-lancar aja. Kenapa ya? Dad's happening. Gitu loh ngomong loh. Scaring me. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Tembakan. Sofia. Soldier. Bakal jadi teman kita kah ini? Senjatanya sih bukan senjata kelas ya. Ya bagus lah nggak ditampilin ya kan. Pas nembak kepalanya. Sumpah nih ngomong rada kaku loh dari tadi loh. Kayak terbata-bata gitu. I. Padahal kan ini kan bukan live stream pertama kan. Udah berapa tahun? Udah mau setahun kali. Live stream kayak gini. Tuh, ada yang datang, ntar keluar. Hehehe. Kita mah? Segitiga. Keras juga tonjokannya. Keras juga. Pek. Kenapa bot? Diapain itu? Ini arrow. Ini bisa dimatiin dulu nggak sih? Enggak, bukan ngecam lagi dimatiin maksudnya. Dia ngecam lagi di situ. Cara ini gimana? Sneaky. Diambil dulu deh. Ambil. Main buat panah. Naik. Ih. Oke. Ini bisa loncat ke sana. Bisa di ini. Bisa di take down. Bukannya mau main SpongeBob. Aduh, nggak jadi. Kayaknya apa namanya SpongeBob kurang seru ya. Kurang tegang. Itu buat game santai aja lah. Buat ntar Pak di Tasik Pak. Nyisain game. Nggak ada game lagi ntar. Nggak ada wifi, nggak ada game, ngapain? Ya gitulah. Teman. Ada 2 biji gila. Ada yang bisa kita pancatin. Kita harusnya dari atas sih, nggak turun kayak gini.
Kalau SpongeBob kayaknya nice banget. Nice banget itu. Nice. Bisa di-loot. Oh, bisa di-loot. Ada arrow tadi tuh bisa diambil lagi. Oke. Cara crafting gimana? Cara crafting, halo. Dokumen. Oh, enggak bisa deh. Harus di itu ya, berarti harus di camp ya. Ribet juga. Crafting harus di camp. Ke mana kita? Sana. Yuk. Naik dari sini. Lah, ini mah arah beruang tadi bukan? Iya kan, beruang tadi kan ini. Iya. Apa ngomong jadi kaku kayak gitu gimana sih? Biasanya mah ngomong nyerocos aja. Kok jadi kaku banget? Oh, no. Aduh, mati dong. Stuck. Halo. Kemana ini? Sabar lu, Pak. Ada yang bisa dinaikin. Ada yang bisa dinaikin. Ini kalau begini ciri-cirinya mati lagi nih. Lihat aja. Tadi mencet apa lagi? Poison. Oh ini. Dah, kabur kita. Kabur kan? Sini kan? Bener nggak? Sini. Lari. Oh, kita tuh bisa craft ada kayak shortcutnya. Lah, mati. Hah. Berarti emang harus diracuni di dalam deh kayaknya deh. Oke. Pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Oke, sabar. Poison. Oh, nggak kena. Aduh, si tolol. Sabar. Mana, ayo. Beruangnya mana, Pak? Lari. Dur. Panah biasa nih. Belum mati. Oh, udah deh. Craft lagi berarti. Yuk. Udah. Apa dikulitin? Gift pack. Shop. Ntar, sabar. Oh, berarti ntar ya, bukan di sini ya? Kayaknya di shop tuh di menu awal deh. Kayaknya. Ya kan, kayaknya. Saya kan baru pertama kali juga main ini. Dapat something tadi tuh, dapat yang apa, hook buat manjat itu. Oke, apa itu dapatnya? Semi auto pistol part. Oh, kalau kita nemu itu 4, harus 4 baru dapat pistol, nanti bisa bikin pistol. Bla 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 bla, bla bla bla.
Ini dari statusnya adek lagi tuh. Masuk lagi. Oh iya bener kan? Belakang? Oh, nggak ada. Ya. Kalau lagi gini memang boring. Tapi kalau lagi tiba-tiba tegang bener. Airnya ya, dingin ya. Ya iyalah. L2. Ini ada sesuatu di sini kah? Nah, kan ada. Kak. Dapat apa? Paiza. Passport. Whoever held this spoke with the authority of the Malay Paspor. Apa sih? Kirain mah ini cincin. Oke. Dah. Campfire lagi. Nah. Skin, upgrade weapon. Apa yang bisa di-upgrade? Longbow. Oke, view. Hold time. Enggak ini. Grip web, draw speed, rate of fire. Kayaknya kita upgrade ini dulu deh. Nah, habis itu tadi ada skill. Nah ini, brawler. Brawler, semuanya bisa. Hunter. Harus mengikuti enemy kill. Breath control. Increase steady aim time on bow. Duh, kok penting semua ya? Animal instinct. Kayaknya ini dulu deh, combat dulu deh. Ironhide, dodge counter, ini ntar aja. Musuhnya juga belum nembak kan. Explosion juga ntar aja. Oh ini penting nih, biar damage-nya nggak terlalu sakit. Dapat apa itu pak? Nggak ada tulisannya sih dapat apa ya? Cuma gambar doang. Challenge stone nearby. Apa sih itu? Apa itu challenge? Yeah. Kapal. Iya ya. Ini gunung kan? Ini gunung loh. Kotak. Nice. Naik sini ya. Ya. Challenge Tom. Solve. Challenge apa sih itu? Oh ini. Kesini. Oke. Naik. Apa sih ini lonceng-lonceng? Kirain jatuh. Masa jatuh lagi? Apa ini? Naik, bisa naik gak? Kayaknya bisa deh itu deh. Lah, kok nggak bisa? Kayaknya bisa naik deh ini deh. Ada pasnya gitu. Ini kayak gini-gini. Naik dari sini. Ini loh bisa naik loh. Nah, dari tadi ke sini, abis itu ke kiri ya. Yang tadi.
apa? Nemu apa kita? Oh, es yang tadi dihancurin, jadi bisa naik. Oke. Ke kiri nggak ada apa-apa. Ini bisa di... Tadi bisa deh ini. Halo? Oke. Entah apa yang dibawanya. Oke. Got it. Itu ada, berarti kita putar dulu. Itu kan tadi ada, dia berhenti kan di tengah kan, loncat. Come on. Hah? Nah kan, iya kan? Gila. Got it. Now find out what's up there. Sumpah ngomongnya tuh kaku banget dari tadi, gila. Kayak nggak tahu apa yang mau diomongin. Pengaruh game atau gimana ya? It's... Itu pengaruh game deh. Gamenya beda. Ya kepencet. Astaga. Mati konyol. Berapa kali mati konyol ya? Nggak di mana mati konyol. Ini kotak ya. Oh, landasannya itu di depan. Oh, enggak deh. Naik ternyata. Kita harus kemana? Masa ke situ? Oh. Astaga. Gak, mati mulu gila. Yang bener lah. Ini kotak nih. Nice. Terus kalau udah begini gimana? Oh, naik sini. Astaga. Oh, ada something. Apa itu koin-koin tadi ya? Apa namanya? Asian coin. Itu jalan balik, jalan pulang. Jadi apa? Oh, ini panah. Apa ini? Pipa. PS-nya sih enggak. Kirain nggak kencang. Kirain pelan. Ternyata kencang juga. Click shot up to rate of fire berarti ya. Oke. Berarti kalau ada begini-beginian kita ambil. Ya meskipun beberapa kali mati konyol, tapi ya sudah lah ya. XP itu buat apa sih? Enamel. Apa itu? Examine for. This portrait has been defaced. Looks like it was depicting the prophet. They must have died by their faith. Been defaced itu. Oh, ada begitu-begituan nih, Pak. Ternyata ada begitu-begituan nih. Ntar lu. Tadi yang sebelumnya kayaknya ada deh. Salah mencet. Nih. There was a time in our empire. Nah, bukan ini.
Yang ini apa namanya? Apa sih? Relics. Tahu deh, apa deh? Aduh, bener-bener deh. Kayak merasa kayak nggak bener aja. Kayak ada yang kurang gitu dari tadi streaming. Apa gitu? Ada yang nggak biasa aja. Dingin nih. Dive tuh L2. Cepet. Nggak usah mati konyol lagi deh. Aduh, males banget udah main begini dah. Ini lanjutin apa kagak ya ini game ya? Ya mau nggak mau harus dilanjutin sih. Mau main apa lagi? Oke, biar cepet. Terus. Oke. Terus. Astaga, oke udah. Harus nge-heal gak sih? Enggak ya? Oh iya harus nge-heal. Nge-heal gak ya? Nge-heal gak ya? Ya udah nge-heal. Daripada mati. Gak ada lootingan lagi. Naik. Soviet installation. Oh itu ada camp. Ayo. Oops. Itu cewek yang tadi. Iya benar kan. I'm not enemy. That remains to be seen. You killed them back there. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. The invaders took many Beberapa hari. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So dead. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. Sadis amat. You and I are on the same side. I hope I can protect you. What's going on down there? Who? Udah ya? Udah nggak ada apa-apa lagi udah. Complete. Apa itu apaan coba? Udah ya, ini doang nggak? Zipline. Aduh itu tinggi banget loh ini. Ini ada sesuatu sih. Halo. Udah nggak bisa bro. Balik. Crafting arrow. Udah full kok. Oh ini ambil lagi nih. By the way, Jonah di mana ya? Oh bandage-nya tuh diganti sama daun sama bunga-bungaan tadi. All units just got word. Constantine is on his way down from this visit. We need to get this mess in order before he arrives. Okay. Nice.
stealth killnya sih bagus, animasi stealth killnya. Distract with object. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing free and then relax. Throw. I'm gonna check it out right back. Be careful. What's that? Oke, nice. Kayaknya pakai bow aja deh, arrow aja deh. Nice, gila. Nggak susah sih nge-aim kayak gitu mah. Ini ada botol. Oh, botol tuh harus dipegang terus ya, nggak bisa diganti ya. Oke lah, berarti tidak bisa dibawa terus. Helikopter itu lagi. Scramble. Missing gear. So, let's see. Can see each other. Oh, kalau merah itu berarti gak aman. Kalau kuning baru aman ya. Buat di take down. Bentar aja dulu. Nice, kuning ya. Oke. Ini game 2015 bagus juga loh. No, botolnya mana tadi botol? Come on, pala lu mana? Nice. Ini take down aja biasa. Oke. Yang depan situ bisa kita take down biasa. Nggak usah pakai bow, nggak usah pakai arrow. Halo. Sama dia tuh cuma dipingsanin doang loh, nggak dimatiin. Kalau Ghost of Tsushima tuh dimatiin kok. Ngambil lagi. Apa ini, komputer? Apa ini? Naik. Ups. Di atas nih ya. Ada daun buat nge-heal ya. Ini apa? Note lagi. Oh ini kuning nih. Yalah. Nice. Itu senjatanya nggak bisa diambil aja gitu. Dah. Buka. Oh ini yang weapon. Kayaknya yang pistol part. Itu deh. Semi auto pistol kan. Udah nggak ada. Yuk. Kita terjun ke bawah nih. Terjun zipline ke bawah.
Masuk sini ya? Masuk sini nggak sih? Lah, kita kemana dong? Oh, bisa dibakar ini. Kayaknya pakai lampu deh. Iya kan? Lentera. Nah. Oke. Ini orang baru nih. Ambil. Dari tadi aturan diambil itu. Rifle. Siapa itu yang ngomong? Pelurunya cuma 20 lagi. Naik. Enggak, masa harus ini? Harus perang? Enggak lah, enggak harus perang kan? Masa harus perang sih? Iya, kayaknya harus perang deh. Iya, harus perang deh. Ini headset. Nice. Harus perang. Nice. Udah mati. Cuma 2 doang. Ada ammo nggak? Harusnya ada. Oh, ini cowok yang tadi deh. Cowok yang tadi nggak sih? Yang di hutan. Mati. Mati. Iya, mati. Lockpick. Wah, itu banyak item tuh di situ tuh. Biasanya gitu tuh. Kalau apa butuh lockpick atau sesuatu, itemnya banyak tuh. Switch weapon. Oh, oke. Kita pakai ini aja lah ya, panah lah ya. Pistol buat apa? Emergency aja. Terus kemana kita? Oh, ini. Wah, banyak banget. Wah, ini dia pemimpinnya. Konstantin. Nah, Konstantin tuh Konstantinopel dong. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. You don't. Nggak, kayaknya nih game boring sih, nggak bisa. Aduh. Aduh. Our goal is within reach. Must be vigilant. Kayaknya ini kurang seru nih game nih. Harus nyari game lain. Remain faithful. Share the glory of divine source. Bentar. Oke. Kayaknya kita nggak perlu take down satu-satu kan? Alamak. Oh no. Kurang ajar. Tar lu gimana? Oh, ini.
ajar. Sumpah, sabar. Dia pakai rifle loh, Nice. Nice, dah ya, udah kelar ya. Aduh. Galak ketahuan. Udah nggak apa-apa sih, dapat lootingan nih, lumayan, amo. Enak banget. Astaga, aturan kita pakai ini buat, buat ngancurin beginian, bukan buat bakar orang. Ini dipakai buat bakar orang. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh no. Oke, nice. Udah nggak ada. Aman. Ada tong tuh tadi itu di situ. Bisa ditembak sebenarnya. Biar meleduk balon hijau. Meletus balon hijau. Hatiku sama. Terus kayaknya nih game gak seru dah. Kurang seru kayaknya. Jadi ya untuk hari ini nggak bakal dilanjutin sih ini game. Buat live streaming rada boring ini game. We should try maybe God of War atau apa ya besok ya. Aduh. Masa Uncharted juga sama kayak gini, Pak. Nggak perang terus. Panas banget lagi nih udara. Oke. Tapi looting boleh kan? We've managed to destroy the overhead tower, but there are repeaters that can connect it. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust us. We need all the allies we can get. Okay, oh, ini ada apa namanya? Alah. Destroy apa itu? Communication tower. Aduh, males banget. Kayaknya nih game nggak masuk deh di sini. Oh, ini tuh. Oke. Ada lagi kah? Oh, nggak ada lagi. Ya sudahlah. Kita stop aja lah streamingnya lah. Ya kan? Udah nggak ada orang juga. Ya udah. Berarti ini nggak bakal dilanjutin. Ntar lanjutin sama game lain aja berarti. Udah.